kunjalo sabingelela kundawo zonke lapho khona kufinyelela khona sithi Msakhi Promoter Podcasts lalela khona ama-podcast ethu ndawo zonke ku-YouTube, ngabe ku-Facebook, ngabe kuphi, ku-Twitter, yonke indawo la sifinyelela khona kwazi umamela khona ama-podcast ethu noma ungalalela khona la ku-Spreaker sekhona sabingelela kuphina kuphi ngolesthathu Ningaphuthelwa sobe sihleli nensizwa la Sika Mayadi madoda iBishop Khoma ithi kuze sithetha amacala ngo-10 ekuseni lapha ngolesthathu sobe sithi happy hour laphana sobe sijabulile kakhulu kumhla ka-15 la kuNovember sobe sihleli nensizwa la Sika Mayadi. Ningaphuthelwa tshela abantu nabo tshela abangani babo ukuthi YouTube ephuthuma nje ku-YouTube ngolesthathu ekuseni ngo-10 bengene YouTube lapho bekwazi ukumamela konke kuzobe kwenzeka la ku-happy hour sikhuluma noSika Mayadi uzobe lontsha laphana ngomhla ka-16 kuDisemba khona esikhothi lapha emabhanonini uzobe sichazela kabanzi ngako konke lokho insizwa uSika Mayadi. Ningaphuthelwa.